Rồi kemudian subhai PCCN saya kena ke Amen channel Faithful and True. But kena ke sengi, kena ke retreat 1 minute, kena sejan jang ke tayau. Kemudian ju ai berbor ya retreat 1 minute. Pat ke pang mata ke sengi ke de ke jing khoi kamot ke jing le ya ki barit da ke jing i ke bakrau. In sedang ya kena ya retreat 1 minute jengi tak bagi doai hak keteng pa berukun men sim bafut. Amen. Kerkat Bible bangin puson kalong naka gospel ke Matius nong bosan dekat kat lai. Pilong kamlu jong kapertei. Ini pencerjari ladi kepada sedangi kini retreat. Ini duai. Putrai Jesu kedon ke ke ba me lapak yang aban le. Pat ngadang ya kun ban pendap ya ka. Long ne em ba ngin ya keren. Kejing pusan. Mentah kipor kalau julong kerkom le ba kidon bun kipatrei mon subha len ki volunteer hakakam syakri belai yani ministry ikwa bandon ba syak skor yaki bat bakiwe kin yo I ya kata ke bakile teng teng kecing kwa kerdang kecing kwa ban yo burom pat ban paunam ide kecing tau ya kecing don ketilang ha kakam syakri jongki ha ka imlang salang bat ha kebalang ha kejing sisya kedon kejing edai barit ha pedeng kejing terang ban trei commission bat kejing wat ban long paunam ha barok kejing lek sitom jong kata kejing trei balang jongki kejing alap jongki ne ka ministry le ka mission jongki kelempep kene kalong kamat penhaban berkat sanibha bat kalong kadau balai ba ubaju trei balang betrei commission nu balik ki kam ministry kensan usange bat udwan ha ke jingkul mar jingmut ka jinto ba khoi ka khot yang ni ban long ki ba khamat ban long ke jingsai jong ka perthei Matius san khat sao kum ju ru ban long kam lu jong ka perthei Matius san khat lai om ya barok lakhot ban long ke jingsai jong ka perthei Andre ya bun lakhot ban long kam lu badu thiat hakane ka perthei kamlu badu thiat hang ni kiteu ya ki kam sekri ki bom yo I bum ke jing dua ya side ke jing trei ha ki office jong ki kam balang no bat ha ke jing ya rap lem ya no ki balong ki nong pet nong khmi yani those who are with responsibilities itu ki bakwa ban long kum kamlu badu thiat let's say ki nong pau khamat ke jing khoi kam dei ke jing pau buram bat ke jing pendap ya ki ikam bakrau kan uksa pe ya kamara teresa ka ministry jongka le ka commission jongka kam sem lalong ban leit ban yang yalap ne ban yalam praise and worship ne ban duai pen kot ne ban duai pelai lut bat kum kita kalong ka jing syakri kalalong ka jing pen I jing seulam ya ki baduk patoi bat ki bakerduk Sengau tenat ya kajing ya tu ya jongka ya ka ke ba ka ngej om barok nangi ngila banle kikam bakrau re ngila banle ya kikam barit da kajing I bakrau kala ong kajing khut kalong ka bom yo I lajar kata kalong kajing don ba im jongi ha ka perthei Jaru bakwa ban long upaningkong. Udai ban kenya lade ubak kadu bat ban long usyakri ya barok. Gospel kat ke Markus long kendai kat lai pesan. Kene kalong ke jing yo I jing pet ne ke perspektif ke ba bun ki sem jing ban don ha ke jing im jong ki. Syawat penkut ngikeli ya lade. Hatong along ubreu babun sin upej banyo jing pau khmat bat banyo buram hakakam mission bat hakakam balang jonga Pradang along kumta
Pengen duai ben kerpat ya utrai. Utrai ke penlong yang usyakri bas ngaurit. Hak dan kupa berdukun manusia bakui. Amen. Yang rekut kena retreat sanmit dengan saya kedua biang. Haka sisa jain ke panuan. Man ke sisa jain ai akan ikan retreat san minit. Long bajong ke jing tok bakui kam tak me. Long bajong ki jing yarap lem jong ki rukui bangi ai kindiat. Untuk try undang rekan bat pi iwei pa iwei. Noi saya kedua biang.